Wir kommen von der bei het vierde Port von der Reihe über den Gloowen. Wir haben nu gezien wo der Gloowen in het Leben von Abel, Henoch und Noah die allerwichtigste Rolle spielt. Dit leert uns der Hebräerbrief in Kapitel 11. Ist der Gloowen in dien Leben auch al wichtig geworden? Ich hoop durch diese Reihe von Predigten wird uns Gloowen aller sehr wissen, dass sich anfängt, in jeder Port von uns Leben zu beweisen. Wir haben all an die letzten 3 Beispiele von Abel, Henoch und Noah gesehen, dass der Glauben sich bei diesem Mann ganz verschieden beweist. Das wird bei dir auch so sein. Wenn du ein Kind Gottes geworden bist, in dem Herrn nachfolgst, dann wird es an dein Leben auch verschiedene Stellen geben, wo das verlangt, dass du Glauben einwendest. Wenn wir nu in Hebräer Kapitel 11 wiedergehen, dann wollen wir sehen, dass bei Abraham der Glauben sich noch anders offenbart als bei den ersten 3. Ich hoffe, du nimmst dir die Zeit mitzuhorchen und mitzulesen. Wenn wir von der Abraham sein Leben betrachten wollen, müssen wir an uns denken zurückgehen nach die Zeit von ungefähr 2200 Jahren vor Christus. Das wären dann all mehrere Tausende Jahre nach der Zeit von Noah. Nach der Zeit von Noah kehrten die Menschen Gott wohlwarenden Regen. Scheinbar ging die Menschen dort nur die Sintflut wirtschaftlich wohl sehr gut, dass sie von Gott vergauten. Sie dachten meistens an sich selbst und was sie tun konnten, dort anders schein ging. So'n Streben führt immer nur eine undankbare Gesinnung. Die Bibel sagt, dass ihre Gedanken verfinstert worden, so dass sie anfangen, den Sodhund seine Lehres zu leben. Das führt nur auf Jetterie und letztlich nur Heidentum. Und so wird die ganze Menschheit vor hunderte Jahren nach der Sintflut eine Aufjetterie gebunden. Die Bibel sagt uns in Josua 24, Vers 2, dass Abraham sein Vater Terach auch jetzt in deiner wir. Da sagt dort, so sagt der Herr, der Gott von Israel. Jene Vaters woonden früher an der anderen Seite vom großen Strom, der Euphrat. Tara, Abraham en Nahors Vater, en deinden andere Jetta. Aber Abraham moet irgendwo eine Veränderung erlebt haben, dass Gott mit ihm reden kann. Davon habe ich sehen, dass wenn unsere Eltern noch keinen wahren Glauben an Jesus Christus nachgehen, dass wir aber nicht gebunden sind, auch so einen Weg zu gehen. Gott hält die und mich persönlich verantwortlich für uns Leben und was für ein Glauben wir für uns Leben annehmen. Ehe wir uns die Geschichte von Abraham uit 1. Mose 4 führen, weil wir uns einen Text uit Hebräer 11 lesen. Das sagt in Hebräer 11, Vers 8 bis 10 so. Durch den Glauben wir Abraham gehorsam, als geraubt wird, en een land in te trekken, wat hij nachher erben soll. Hij trok los, ohne te weten, wo hij gaan soll. Durch den Glauben wohnt hij als een Fremder in dat land, wat Gott am versprochen hat. Hij woont in Zelten, zoals ook Isaac en Jacob, den dat Erfgoed ook versprochen wir. Hij luurt naar een stad met vasten grond, die Gott selbst planen en bouwen wird. Hier in Hebräer 11 erwähnt der Apostel das erste die Dinge, was am über den Glauben von Abraham beeindrucken deuten. Das sind besonders 2 Dinge. Erstens, Abraham sein Glauben, als hij berufen wird, nach Kanaan zu tragen. Und zweitens, sein Glauben, als hij so lange in das fremde Land als Pilger wohnen muss, wenn der Herr ihm das auch als Eigendom versprochen hat. Um diese Geschichte aber noch kennenzulernen, muss wir weiter nach 1. Mose gehen, wo Moses uns das ziemlich klar abgeschrieben hat. Ich lade die nu an, in die Bibel auch bei 1. Mose 12 abzuschlagen. Da lese ich nu Vers 1. Der Herr sagt zu Abraham, verlaat dein Land, deine Freundschaft, in dein Vater sein Haus, und go nach ein Land, wat ich dir wiesen war. Diese Begegnung mit Gott passiert, dass Abraham noch immer in Ur wohnt. Dort wird uns auch in Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 2 bestätigt. Da sagt Stephanus, der Gott von der Herrlichkeit bejahend unseren Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war. Ehe er nach Haran trok, und Gott zu ihm sagt, go uit dein Land, en weg von deiner Freundschaft, und komm in ein Land, wat ich dir wiesen war.
Wann wir in 1. Mose, das 11. Kapitel, Vers 31 kicken, dann sei wie dat Terach mit Abraham taub von Ur wegtrok naar Haran. Door starf Terach. En ihm kommt het meist so fair, dat Terach vielleicht Abraham bereid haft, dat sie lieber alle taub blieben sollen, en dat sie dann alle taub naar Haran tragen en wohnen sollen. Dat deed Abraham dann ook, aber dat wir noch nicht, wat der Herr von ihm verlangt hat. Nicht bloß sollen sie Ur en ihr Land Mesopotamien verloten, aber hij soll ook zijn Vater, zijn huis, in zijn Freundschaft verloten. Wann uns Text in Hebräer 11 dann sagt, dat Abraham durch den Glauben gehorsam wordt, zijn Land in zijn huis te verloten, wo braucht dat dann so viel Glauben? Von der den Tag tragen die Menschen sehr leicht sogar naar andere Länder. Ich denk hier an all die, wat eenmaal von Bolivien oder Mexiko nach Kanada oder de States tragen, uit te schaffen. Bij Abraham wird dat aber wat ganz anderes. Wat het voor Abraham bedieden deed, hebben we ons van der schlecht verstellen. Zu der Zeit gaf dat so wat nicht, dat Kinder irgendwo allein handtrokken und door ohne Freundschaft woonden. Nee, die woonden alle in Families, dicht taub. De Grooteltern, de Onkels en Tantes, en al die ihre Kinder en Grootkinder. Dat is vandaag in vele van de oostelijke landen nog immer de Fall, dat ze als families taub blijven. Wer uit diesen Familienkreis uittrok, wordt van allem als een uitbund aangezien worden. Abraham zal nu een uitbund worden, wie es de Herr am beroepen had. Dat moet niet rood leicht geweest zijn. Dat moet veel Glauben gefordert hebben. Vandaar deed de Herr dat ook nog immer. Eerstens beraubt hij ons dat we Kinder Gottes worden sollen. Von der Natur uit zijn we nicht seine Kinder. Wir sind durch unsere Sünden von der Gemeinschaft mit Gott getrennt. Aber Gott sagt durch Paulus, darum sind wir Christus seine Geschäfte, so wenn Gott durch uns vermonen wird, werd wir jünd in Christus seine Steht, lot verseinen mit Gott. Durch die Wiedergeburt, wo wir dann seine Kinder. Für viele ist das krank so schwer als für Abraham, diese Beraubung noch zu gehen, weil's ihre Eltern oder Geschwister dort nicht verstanden wurden. Sie wurden dann auch als ein Uitbund oder als ein Überschnaubter betrachtet worden. Wann der Herr zu den Hort redet, und das kann sein, wenn du die Bibel liest oder wenn du nur so eine Predigt aus dir hörst, dann sollst du nicht proben, dort von die Weich zu schieben. Der Herr hat eine große Liebe für die und will die ein ganz neues Leben schenken. Kriegt so als Abraham, will hij die van een doodjen Glauben oder überhaupt von keinen rechten Glauben zum wahrhaftigen, lebenden Glauben anbringen. Wann hij die von dir raubt, dann sie doch gehorsam und du dort voort, wann auch die Menschen, die dafür nicht verstanden wurden. Wenn du das tust, dann bewiest du auch dieselbe Sort Glauben als Abraham deed, als Gott anberaupen deed. Aber es gibt noch eine Beraubung. Nachdem wir seine Kinder geworden sind, raubt der Herr uns an seinen Dienst. Dort kann verschiedene Sorten von Dienst geben, je nachdem, was für geistliche Gaben Gott die gegeben hat. Jesus sagt auch von der noch zu seinen Kindern, folgt mir nach, dann wo ich jünd zu Menschenfischer merken. Diese Beraubung gehorsam auszuleben, muss Abraham viel Glauben haben, dass Gott auch wirklich mit ihm geredet hat. Sein Glauben wird auf verschiedene Wege uitgeproefd. Wordt hij willig zijn, sich all die Mühe zu merken, zu tragen und all die Missverständnisse von seiner Freundschaft auf sich zu nehmen? Hat Gott wirklich gesagt? Hat er wirklich mit ihm geredet? Gott versprach Abraham auch sehr viel, und dort nahm auch viel Glauben, dort alle zu leben. Ons Text sagt, Abraham wordt gehorsam als hij geraubt wordt en een land in te trekken wat hij nog heroven zal. Hij trok los, ohne te weten, wo hij gaan zal. Abraham wordt ook bestimmte Gedanken gekommen zijn, dat hij zich vielleicht getäuscht hat. Of Gott wirklich so zu ihm gesagt hat. Ob hij diese Gedanken hat, weet wir nicht. Wir weten aber, dass Abraham dort leben deed, wat Gott zu ihm gesagt hat.
De bewijs dafür ist, dat hij deed wat God hem gezegd had. Hier denk ik gerade aan een ware Geschichte, wat ik junt allemaal eier verteld heb. Die wies so klar, wat het bedied, wirklich Glauben te hebben. In Kanada jaft het een zeer hoge waterval bij Niagara en Ontario. Eines Tages deed een man een dikker Strang hoog over diesen waterval überspannen. Dis man heet Blondin, en wir zeer geëift en op dem Strang te gaan. Hij wil dat bewijzen, dat hij niet bloos op diesen Strang over den waterval overgaan kon, aber dat hij ook ne doorver eingerechte Mestkor door overschuiven kon. Viele nieuwsgierige mensen komen en checkten toe, als hij de Mestkor meermaal over den waterval schoof. Dan roopt Blondin een man uit de touwketje en vroeg, geloofst u dat ik die en de Mestkor door overschuiven kon? De man zei, ja, hij leeft dat. Hij had je doch gerade gezien, wo Blondin dat eenmaal naar het andere maal gedaan had. Dan zei Blondin tot den man, dan kruip nap. Dat wil de man dan doch nog niet. Also, wat bediedt dat, wanneer hij zei, dat hij geleefd dat Blondin am kon door overschuiven? Dat meint, dat hij bloos een kop geloven had, aber nog lang niet rijdt weer, dessen Blondin zijn leven aan te vertrouwen. So wird het aber nicht bei Abraham. Sein Glauben ging vom Hort en de feiten an. Wer von uns wird bereit sein, loszutragen, wenn alles so unsicher wir als für Abraham? Dat einzige sichere wir Gott sein Versprechen. So es wie in ein paar Predigten vorher vom Glauben hielten, sei wie dort hier war bei Abraham. Sein Glauben hielt dort Verwirklichkeit, wat hij noch nicht einmal gesehen hat. En Kanaan, wie hij noch niemals gewast, aber sein fastet Vertrauen en Gott seine Versprechung gaf am die Sicherheit, alles te doen wat de Herr am zei. Hast du ook al een fastet Vertrauen en Gott sein Woord? Dat is woordurch hij vandaag met ons redt. Ons tekst uit Hebräer 11, vers 9, zegt ons aber noch mehr über Abraham seinen Glauben. Dat zegt door, durch den Glauben wohnt hij als een Fremder in dat land, wat Gott hem versprochen had. Hij woont in Zelten, zoals ook Isaac en Jacob, den dat Oorfgoed ook versprochen weer. Dit vers redt ervan dat het voor Abraham Glauben nam, als een Fremder in Kanaan te wonen. Dit weer schwor, wils dat zo leid, als wanneer de Herr niet de waarheid gereed had. De Herr had je hem dat land versprochen. Hij weer je al vele jaar door, en er weer nog keine uitzicht dat het land Kanaan werkelijk zijn weer. Moses schrift in 1. Mose kapitel 12 vers 6 nog dit ertoe. Te die tijd waren de Kanaanieten nog im land. We weten niet of bij Abraham eenmaal de gedanken gekomen is, ob Gott sich hier bij deze versprechung vielleicht nog verrekend had. Dat wil je ganz klar te zijn, dat dit land de Kanaanieten geheerd. Die woonden je alle wegen ram am ram. Door werden zegt dat te die tijd waren de Kanaanieten nog im land. Wir sehen aber, dat Abraham nicht leid, diesen Gedanken am ungekriegen. Vielleicht wird das einmal meist betor, aber wann der Herr seine Versprechung wahrer mög, dann gelebt hij dort. Ein von diesen schweren Tiden fing wie in 1. Mose 15,7, als Gott wahrer zu am Reden seht, ich zie de Herr, die uit Ur von Chaldea uitgeführt haft, dat ik die dit land als oordeel geef. Abraham zei aber, Herr, woran zal ik dat maken, dat ik dat als eigendom hebben wil? Wat ik hier treistend ving, is, dat God niet voorts met ons opjeft, wanneer we twijfel en een steed Glauben hebben. Abraham zijn Glauben, dat hij nog een zeen schrien wordt, wie als ziemlich schwach. Daartoe komt nu nog eenmaal de Versprechung over dat land. De Herr is zo gnädig. Eerstens, zoals hij zich ware te Abraham openbaart en zei, ik zie de Herr, die uit Ur van Chaldea uitgeführt heeft. Een ander woord, ik zie dezelfde God. Ik heb mij niet veranderd. Ik roep die uit om dit land die te geven. Dan zei wie wo Abraham daarover feilt. Hij zei bloos, Herr,
woran soll ich dat merken, dat ich dat als Eigendom haben wil? En ander weer zegt hij, wat voor een teken jefst du mij, dat ik weet dat het zo worden wordt? Wat de Heer dan deed, is dat hij Abraham een teken gaf durch dat Opfer wat hij doorbrengen zal. En daar vond Abraham uit dat het nog 400 jaar duren wordt, wat zijn nakomen dit land nog eenmaal erven worden. Abraham zelfs wordt deze dag niemals erleven, ook niet zijn kinderen, oder grootkinderen, oder urgrootkinderen. Hier erst dat krijgt, wordt het op groten Gloowen aankomen. Hij zal dat leven, dat God no 400 jaar wordt trouw zijn, dat te ervullen. En dat deed Abraham. Dat zegt ons in ons tekst, hij woonde in zelten, zoals ook Isaac en Jacob, den dat Afgod ook versproken weer. In Zelt is niet een vaste woning wat bestand heeft. Die is voorop eerst, wanneer we nog geen huis gebouwd hebben. Onze voorvoren, die aan 1922 New Mexico trokken, woonden vereerst in Zelten. Mijn grootvader woonde op de 3e stap in een zelt, wat een vaste huis kon gebouwd worden. Zo woont Abraham en Isaac en later Jacob ook nog. Wat dit bewijst is, dat zij in Kanaan geen vaste steden hadden in huis te bouwen. Ze waren zoals pilger in een land wat aan ober versproken weer. Durch ihre ganze Lebenszeit haben sie dort nicht gekregen, wat aan versproken weer. Dit heeft ohne Zweifel groter Glauben gefordert, besonders von Abraham. In 1. Mose, Kapitel 15, Vers 6, steht des korte Satz. Abraham gelief dem Herrn, en der rekent am dort als Gerechtigkeit an. Abraham kon wieder kicken, als bloß op deze Erde. Am wordt het schließlich nicht mehr so wichtig gewesen, dat hij hier in dit land den Dag nog zijn wordt, van Kanaan wordt zien zijn, wanneer hij hier wordt kunnen een vaste stad hebben. Ons tekst geeft ons een diepere inzicht, wat het meint, wanneer er staat dat Abraham Gloowen had. Daar lezen we in Hebräer 11, Vers 10, hij luurt naar een stad met vasten grond, die God zelfs planen en bouwen wordt. Abraham checkt naar dat, wat na dit leven komt. Dat kan einer ook bloos durch den Glauben voten. Wat is de stad met een vasten grond? Dat is de Himmel, wo wir alle gaan mochten. Abraham geloofde God, dat hij dat land Kanaan nog eenmaal zijn nakomen geven wordt. Aber hij stelt zich daarop aan, dat hij dat zelfs niet erleven wordt, aber dat hij een beter land als Kanaan erven wordt. Jo, dat zegt, hij kijkt verwaarts en luurt naar dat betere land, wo hij niet meer in Zelten wonen wordt. Jo, naar een stad wat op vasten grond stond. Lieber vriend, waarop zatst du dienen Glauben en aan wat vingst du dienen Hoffnung? Dat heeft zeer veel mensen die leven, dat wanneer ze bloos eenmaal kunnen genoeg geld teweeg brengen, dat ze een schijnend gemiddeld leven houden, dan worden ze vrouw en tevreden zijn. Also voor bedied geld, tevredenheid en vrede. Is dat zo? Schafft dat zo? We brokken bloos de mensheid betrachten, dan zijn we bald dat het niet zo schafft. De meeste mensen wat rijk zijn je weinig ook ontevreden. Van Abraham je geleefd had, dat hij kon bloos tevreden zijn wanneer dat land Kanaan am geheerd, dan wordt dit niemals van am zijn geschreven worden, wat we nu in Hebräer 11 even am lezen. Abraham zijn geloven wir niet bloos aan dat zichtbare gebonden, zoals aan eigendomen land. Hij geloofd God voor deze versprechung over dat land te am dan ervellen, wanneer het eerst tijd weer. Hij zat zijn hoopning en zijn vertrouwen op wat betert, zijn himmlische thuis. Dat is ook in iedereen van ons versproken, wanneer we God zijn bedingung am Glauben ervellen. Hoor je mal wat de apostel Petrus in Kapitel 1, 3-5 daarover te zeggen heeft. Looft God, onze Herrn Jezus Christus zijn Vader, wil zijn metlieden weer zo groot, dat hij ons niet geboren heeft, toen een levende hoopning, doordat dat hij Jezus Christus vom dood opwierp. En toen een Afgod, dat niet voorkomen,
vergonen oder verwalten wordt, dat voor ons im Himmel bewaard wordt. In Gott en zijn Allmacht wordt door nur zijn, dat je door Sache aankomen worden en dat heil schreien, wils je aan Jezus je leven. Hast du gemerkt, dat we durch die nieuwe geboorte ook een Aufgoud geërven hebben, en dat luurt naar ons im Himmel. En onderweer, dat wordt door voor ons bewaard, en dat kan niet verkomen, verwalten oder vergonen. En dat hebben we bloos durch den Glauben, wils wir an Jesus geloven. Leefst du al op diesen Weg, en weißt du dat doorwegen, für die ook een Aufgoud reidgehouden wordt? Wel we nog beden. Lieve Heer, ik dank die voor Abraham zijn Glauben. Ik dank die dat Abraham wellig weer voor die een uitbund te worden. Ik dank die dat hij voor ons een voorbeeld is van een Glauben wat luren kan en die zich aan eeuwige dingen vastmerkt. Laten iedere Heere ook zo weit komen. Amen.